Hai guys, bersama lagi dengan saya. Ini kita mau ke Tugu Togatoro guys. Lihat jalannya, tangga guys. Rumput-rumput di samping guys. Ya guys, kita sudah jalan tangga guys. Lihat guys. Oke guys. Guys, cepat guys. Ini sangat jauh guys. Oke guys. Ayo lari guys. Banyak sekali tangganya guys. Banyak sekali, jauh sekali tangganya guys. Lihat guys. Oke guys. Ayo guys. Rumput sangat banyak guys di sini. Ya guys, ini tangga pelina guys. Aduh, aku sudah capek guys. Ya guys, lanjut terus guys. Oke guys, kita akan tangga ke-6 guys. Aku sangat capek sekali. Aduh, iya guys, lihat. Iya guys, kita akan ke belok guys. Belok. Oke guys. Di sini sudah jauh kita guys. Sedikit lagi guys. Di sana kita akan main film guys. Ya guys, kayak gini lah guys. Rumput-rumput di sini guys. Banyak rumput-rumput di sini guys. Di samping-samping dan kanan guys. Menuju Tugu Togatoro ini guys. Aduh guys, aku sampai sekali guys. Aduh, kita akan sampai guys. Lihat guys. Ya guys, ayo kita jalan lagi guys. Oke guys. Ya. Matahari guys. Ya guys. Oke guys, kita akan sampai guys. Aduh guys, cepat sekali aku. Oke guys, kita sudah sampai guys. Di sini lah guys. Banyak rumput-rumput guys. Di tangganya pun lihat guys. Oke guys. Jatuh. Kita akan membaca guys. Tugu ni Raja Simatupang Togatoro peritakan diresmikan batu pertama. Jangan lagi Tugu ni Raja Simatupang Togatoro peritakan batu pertama 24 April 1973 diresmikan 3-4-5 Oktober 1978. Guys, lihat guys. Oke guys, kita akan jalan ke samping guys. Itu ada sawah-sawah guys. Yang tadi guys, itu Tugu Simatupang guys. Matahari guys. Ya guys, kita akan keliling. Ya guys. Oke guys, kita akan belok ke sini guys. Ya guys. Ya guys. Suka ya guys. Inilah namanya Tugu Togatoro guys. Itu guys. Lumayan tinggi guys. Oke guys. Marga Simatupang. Raja Simatupang. Raja Simatupang ini dibilang guys. Memang Raja Simatupang ini guys. Ini rumput-rumput guys. Di situ ada rumput tangga guys. Sini retak guys. Oke. Hanya ini aja ya guys sambungannya guys. Tadi tidak diberitahu guys. Ulang. Oke, ulang. Subscribe ya. Subscribe ya. YouTube. Tandika. And Eben. Film. Oke, Moliate. tonton ya guys. Jangan lupa ya guys. Ingat, saya tandingnya guys. Oke.